Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Керимде «Ваттакуллах ва юаллимукумуллах валлаху бикулли шейин алим» садакаллахул азим. Илим алуудун эң кыска жолу. Илим алуудун кыска нуска жолу Аллах өзү үйрөтөт. Мындай дейт: «Ваттакуллах ва юаллимукумуллах». Алладан коркула, билгениңерге амал кылгыла, ва юаллимукумуллах, Аллах силерге илим берет. Билгениң амал кылсаң, билбегенди Аллах билдирет. Валлаху бикулли шейин алим. Аллах бардык нерсени билүүчү зат. Урматтуу мусулман бир тууганым, кызык. Кээ бирлер өзүнүн баласын, кыздарын, небересин медресеге берсе, кыргызстандыктар айтат, баласын эскичеге бериптир дейт. Кээ бир адамдар илми, шар'ий илим окуса, бул караңгылык дейт. Жок, урматтуу мусулман бир тууганым, وَلَقَدْ اِهْتَمَّ الْإِسْلَامِ بِالْعِلْمِ اِهْتِمَامًا تَامًا. İslam dinimiz ilim bilimge eş nersege köngül burgандай, ilim bilimge en köp köngül burgan. Emne üçün bugün men ilim bilim jönündө masele kılmakçımын, урматтуу мусулман бир тууган. Себеби биздин мына 7-чи микрорайондогу мечитибиздин ураны могу кара менен жазылып турган, эки тараптан окуганда да икра. Мечитибиздин ураны оку. İkra, oku деген söz. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, mekendin önügüsü, eldin jerdin önügüsü, anın madaniyatlı bolusu, ilimge baylanıştı. Ve huve sebebü saada, baktılılıktın da sebebi ilimde. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, tan kalbanız, keremetli Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek olan birinci düşkün ayat. Kur'an'daki birinci düşkün peygamberge bolgon buyruk, ikra, oku ele. İkra bismi rabbikellezi halak. Jaratkan Allah'ın atı menen oku. Halakal insane min alak. İnsandı uyugan, ilinip turgan kandan jarattı deydi. Uyugan kandan jaratkan Allah'ın atı menen oku. İkra, oku. Ve rabbukel akram. Keremettü, danışman Allah'ın atı menen oku. Ellezî alleme bil kalem. Kalem menen жазууду үйrötkön Allah'ın atı menen oku. Kur'an'daki en birinci peygamberga düşkön 5 ayat oku. Peygamber ma ana biqari okunu bilbeymin deydi. Cebrail aleyhisselam bekem kısat. Kıskanı sen ukta düşemez. Oygu. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni jaratkan Allah'ın atı menen oku. Halakal insane min alak. İnsandı uyugan kandan jarattı. 14 kılım burada jaralışına köngül bur, oy jügürt degen söz. İkra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalem. Kalem menen жазууду үйrötken Allah'ın o atı menen oku. Allemel insane ma lem ya'lem. İnsandı bilbegen nerseni bildirgen Allah'ın atı menen oku degen. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Biz bugün Kur'an'ın birinci ayatı oku degen amal kılbay kaldık. Musulman elderi okubay kaldık. Amerika'da bir üniversite izildeö жүрgüzüptür. Kээ bir mamleketlerde okulgan kitapterdi adam başına bölse, uşunday önükкен mamleketler var eken, okulgan kitapterdi kişi başına bölgön kezde жылына 14-16 kitap okuyan mamleket var eken. Musulman mamleketlerde okulgan kitapterdi adam başına bölse bolgonu 6 bet je 5 betten tiyet eken. 6 parak da okubayt ekenmiz. Özüңүzгө көңүл буруң, урматтуу мусулман бир тууган. Өзүңүзгө суроо бериңчи. Акыркы жолу кайсы китепти окудуңуз? İlimden жаңы эмнени үйрөндүңүз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Мен тасава яумуху би амси фахуа магбун." Kimдин бүгүнкү күнү менен эртеңки күнү окшош болуп калса, Cuma gününüz menen işembi gününüz okşoş. Payşembi gününüz menen cuma gününüz okşoş. Жаңы bilim algan joksuz. Жаңы nerse үйрөнгөн joksuz. 2 gün okşoş bolup kalgan adam jaşoodon utkuzdu deydi.